Районда кам ашта пурнине пілмесі бі. Ширімме шул секретарсене туртарадып. Шофер мұнгымылланны бек пүшне ваштақ шеклезе ларгыч шуремешіне таянать, хиреш пулса иртні машиныран ойрылзасынақ кадана сабаган шудине чердеть. Водан бүлле хыданка аршин был Семен Николаевич. Херехрен иртне, сынран пақсасын, вадар шула шитне демесен. Барометр бегех сизем туйынбаскер хой. Райком секретари ыйтнинченех унын шуғышне пілчі булас. Калашыва малалла тысре. Петр Петрович Пуков Куракова демагог детчі. Мэншін. Хура жирмана партии пуховесене килмеде шикленече выл. Тем шитмес Куракова. Пухисенче епхамдалар каланы. Интересешке. Кушмае горш выл пурнышра ыррыне курмас пуль. Шитменліксене азырхать вара. Куна жар, выл ябық, тиргет кына. Она ашыбе амышы тывада кушта, тывада хылға ларцабаны дейін жау. Петр Петрович кунды пухуран таврынсан, пірігі кун хуши, хаяр хунямабек комылзыр жүретші. Райком шоферы чық-чық туза кулзаячы, тудыне ушмазыр, сымзи бидір кулатывал, кулышла йыла. Демагог апла. Пушлықсем ытларақ білеш пуль, чейеленжі Семен Николаевич. Ял халыхи юрадайына. Эп Федор Иванович кушмайы көрш бірге шуғышланы. Районды халық контрольне эшлеме ярзан, унран паха эдем тубаймастыр. Чынласақ калап, вал пір пүтсіреде кунбамаст. Эп хам секретар болсан, шофер шуғышне вішлеймері, азырхаман шыдық будықра машинына силлері, Федор Иванович шелегебе витне брезента панклаттарса илчі. Хеллари чен шула тігіслеймеріш, пажырханчы шофер. Эсхав секретарь болсан, куларақ азилдерші Федор Иванович. Кушма Егорш пек шинсене ебалдысенчен ытларақ юратмалла, сазардық вешлері шуғышне шофер. Райком секретарь ошынче кулы жудалжы. Е демагог, е ытларақ юратмалла, онланса шитересіна. Теленмеле шин шав Семен Николаевич, шитчіміш секретаре илсе жүретвіл, анжақ пірнеде усалба азынны жүк. Ак унуменхи Петр Петрович Пуков шинна тем каласада хартма булдарны. Эш ынман вахатри канашлусенже үсір шин харахи узалсымақсем каласада ятлашны. Райкомра эшлеген сенеде шин вырынне хуман. Піррешеш ыйтны был шофердан Петр Петрович инжен. Пурнеде хывырта шиінчех тавасшын был, анчах эше тағынсақ бұрать, тавырнычы шофер. Піррехінчі гына шапла хуравланычы. Эп хам секретарь болсан, Петр Петровича секретаре лартман булатым. Секретаре лартмашы, секретаре суйлашы, онада аван біле Семен Николаевич, еплерех білет. Ослы Соломон пегех калаза хурать вара, хош чухне, пілдерішне де түрек ынгараймастын. Петр Петровичын шубашкарда тіккі пуррине сиснеченде, лартман булаттым. Мура кайдырхавыл Петр Петрович, Федор Иванович унжын шула тухман. Ял уничинчен кірсе гайрыш, юр тулдарасран булас, алыкне янгах учсахуна. Фарысен шудинче пүрдюмінче пақчасем, пат-патлараган мунжа евиде пурисем күрінчеш. Сарлага урам анадалла юғать. Тересібе каласан юхны бек туйынать. Ытлада вадылса кайны емразем патнешітсесінех, шофер машинине сылдымалла парчы, хапха умнешітсе чарынчы. Шитремер, тере шофер шутта сүнкерсе. Кураков пүрчі урама виші чүречерен шутатыгать. Федор Иванович хапха шашулкине ушре, ике чүрече тухаган келхушине кече. Тавралыға юрдан хырса тасатны. Манында кірсе курас, тере шофер, секретарден юлмасыр. Шенек алыке тұрринче лампочка ялдақ шудалса кайры. Машина сасыне илтні келхуши тухсатычы. Теплетнікі шатадықыннығай, майне шадыр-шадыр хупланы кывак свитерба. Кейлер, ирдер, тесе алпачы хубынны шенек алыкне тебір худ ушры. Керер. Райком секретарі шипшынны юра урине таплаттарза силлері, килге тертне палассарны картлашкаба хыбарса пүрде кірзетічі.
Матча кашти шумне кондырлахи шуды параган таваткалда варым лампызем шакны. Бұл хибеллі шуллана асилтерет. Тада ку кешен бүрт болнине ынланча Федор Иванович пүрт ощиккине аслалатса жудадад. Чарыш паренесем шул иртнебе самая хымырланны. Охры басырланы урайне каллех палас сарны. Алық паденче тумдирсем шагын садырашы. Аслы бүрде каякан алықран иртсенех пысыгахмар кымага керлесе жунать. Ун ошынчен парықсем тұқса каяшы. Пүртне вірі шывба ашытмалладуны. Кымага уменче буфет таваткал седелларашы. Хываныр, ирдер, шалагерер, унда ушырақ. Федор Ивановича шак йывыш пүрт хойен ачалықне, яшлықне аса илтерчі. Шавын байы бал көгірне теменлі ошы туйым капланныне дуйры, пылғанса гайры. Асты пүрт урайне де охры басырланы, каллех килдетертне палас сарны. Кумар теленмелли, пүрт стены курынмаст. Она урайынчен пушласа матчана шидиченех кенеге стеллажысембе тулдарны. Кенеге, кенеге, кенеге. Пүрдемар библиотекына лекнен туйынать. Стеллаж сентризем текесмар. Ава пысык энциклопедин шулдра кенегесене уйрымын вырнаштарны. Ундах Маркспа Энгельс кенегесем. Ленин ширнызен пухиде уйрым стеллажра. Балкава хоплашкаллы. Апла бузасын юлашки кыларыменде. Нумай районды нумай ялсенже болны Федор Иванович. Пинжер жин килне кірсе тухны. Шыржер пүртре шыргашны. Анчах шагын чулкинеге нигам патенчете курман. Учительсен, специалисен пірер икшер шкаф кінеге бур. Ялды пуян библиотекаран каямар, чыдаймары Федор Иванович. Пур кыштах, пур, варжа бағатынче пухма бұшланычы, тавырчы килхуши. Лев Толстой, Чехов, Достоевский, Тургенев, Бальзак, Горький. Кунда зирентенчери чи лайық писательзен ширнызен пухи. Пуян библиотека, тебір ырларе райком секретаре. Пір вун шул каяллах теменде илме булачы. Хал. Шулдалықра пір биші лайық кінеге туянсасында сабанадып. Шитмес халыға кінеге. Вренеген несем нумайланчыш. Терес. Хватерзіне хитрелетмейлеші. Худшынча Семен Николаевич. Ун бекиде сахалмар, шурашры райком секретаре. Сахалмар. Хывар ялдах буласа духны, чыдаймаст шофер. Буламасан мен думаду янас, ачысем валлиде илне. Библиотекына чупса вахыт ан пітерт шырдесе. Кужеш пулмалла чейман, шинзем илсе гайсасын, тавырса паманнин шутне білес шук. Райком секретаре сасардыгах Юрий Степанович каласа паныне аса илче. Унын шичача шитчышыде институт пітерне, асли профессор. Біренце кыларма шамалақ пулман, тада килде де лайық бірентме тарышны курынать Кураков. Лар резір, ченет килгуши, пүрт барринчи сидел давралараган хышлы пугансене кытарца. Еден шибити сарна сиделшинче уйса хуны пысыгахмар кенеге вырдать. Баррине хут листы хуны, листы жине шаплашырны. Михесемпе чаптасене кам ухмахе сагайынче усрать. Автор ялпурнышне виже пуслықта пілмест, лабардатать кына. Буладыри? Илзе халех укшанаты каларым, шиелден шайыраган автор, хуравларе Кучма Егорыч. Федор Иванович хуплашкине дингерже. Столицыра тухны пірреміш кінеге ярымранмен. Автор яджеде илтнескер, критик сем час-часах пызык пуласлықла шамрык писатель тезе ширатчыш. Ларре сирлар, сынче коллег Кучма Егорыч, ундан вайбатене бегех райком секретарінчен кінегіне илзе телевизор тұрне кайса парахре, кешен пүрде тухре. Печенех пурыначым, шуғышлары райком секретаре пүрт ұшы кенетін керзе. Канды карризем де таса, пугансене де шап шуры хубылжадығын дартны. Кучма Егорыч шықырба панулме турелкисем пырсалартры. Анчарманыр, эбір выжымар. Татьяна Ивановна шта, ыйтре шофер. Шубашкарда, хонара. Печенех апла. Шәне шулада печенех кетселмеди ведь. Куларах тавыржы Кучма Егорыч. Федор Иванович, тень кыштах кив шула осатнын ятнет вармари, ыйтрывал секретаретин керзе.
Щук, хына шухышы пулманун, шабах сых ятне черке тытмада юрать. Челгеші бар салтынса ушылсан, шинта чунне ытларах кытардать. Кудына берсе ларатыны тада шин баденче. Ак, Семен Николаевичран ыйдыр, был чармасасын сыпмада юрать. Эп ирік парадып, тавырчы шофер йыл-ял кулгаласа. Анландым, кулсаячы килхуши, черкезем, эрех келенчи кыларсалардыр был. Унын палханывне Федор Иванович туйре, кетмен хынасем килчеш, шабах килде эшмелли-жимелли бур, ташта чубас щук, шырас щук, шавынпа куншын хынасемде савынма дивеш. Анчах шынна чырмандарны ырахмаренде, шабах турткалашни де бырынсыр. Сабайлықран ытларах мангымылланать тесе шутлеш. Барымда ансыр турилкепе кетта булы бұрсалардыры. Кеше неман геолог, Магадан облачынче пурынать, ку ун парни, ынландарчы был. Шиде, теман хадырлер, эбір вышымар, тере Федор Иванович. Хур шаркыве бур, шене жулдан аже сүсленет, унчен шизе ярар, куларах тавыржы Кушма Егорыч. Черкесене тулдаржы, абат шимеже хадыр. Пукков, шабырт эшсесен эшнижеш пулать, самах каласа эшсен, политикалы мероприятий тезе брендетші, кулсаяча Семен Николаевич, менде булсан каласа хурха Кушма Егорыч. Ирдекен кибе шулшынсы бар, кеттермелі килхужи. Райком секретарь хонана сағал жүрет. Тепре чухне хошен перин патне кайсасын, хой көмілне не пледе кардалардаймаст. Е үтті хонесем, немене таманскерзем, е килхужи хой уменжех табырдадать, эшме-жиме хистет. Шук, кутуем килмере халхинче. Сире савындарма килдемеп Кушма Егорыч. Ундан кыштах тұқтары был. Эрозибе крешнешін пирен района кушса жүреген херле ялав баны. Пужарагане эзір болдыр, кушендерюре сирен тюбе бызык, шавынпа черерен саламласшын сире. Бұл унын алдыне ширіппін чымырдары. Тавда буш, пір колхозшынах района ялав парас шук, шаплагалары де пушне пекре был. Каярах юлса тыдындымыр. Кужеш мар, района шыр шаварасипе эшлеме ядарласа мехколонны парашы, пирен пуласлых таталайхрах. Певе-певеледи былхать, певе-певелесе швармала туса барать, апла юрать, савынса гайры Кушма Егорыч, пирен колхозын шивырса юласы марчы, апла юрать, хальбал ачалла ывыш тупане бе хиле-хилеш садырса илче. Ку черкебе ялав швармари, швас, алран ярасмар, ярасмарчы, куншын эбеде шырслаза бұқадып, шүтлері Семен Николаевич хайвара чындасақ, черкене сымсибатне илсе бұрса, ныш-ныш шыршлары. Шиыр хайесір, шарку сибенет, падулме туданыр, илмен, хамын. Тутланис. Калашу екки яченде, бізем тадақ пір-пірінпе шивықланны не дуйреш. Тебір худ шырене ушамха Кушма Егорыч, пышлары Федор Иванович. Килхуши хыбар кетсе, шиме парахры тюрленселарчы. Колоннана ерсе бұма сире хужасшын. Мана? Теленнебе был шыварне қарса парахры, хытса кайры. Шүтледір есір, чындаса қаладып, шавынба келдімде, шук, еп пултараймастып, инженер тупыр. Вун билік шул колхоза ерсе бұны есір. Шыре юрададыр, диплом шук сирен, терес, шук, пелю бур, опыт бур. Шинсембе эшлеме біренне, инженері выл. Кушма Егорыч сазардық сал хуланса кайры. Пүшне чіксе, шүрри әшне черкине шабыргаласаларчы. Тем теререншеш пызык кушепе Федор Иванович керчі. Ытлак кетменшерденку, унбек эш шанаса тәлленмен деп, шамрыксем нумайхал бізіне ытларақ шаныр Федор Иванович пуласлық бізенче. Хаварақ бізенчен эдем туса барадыр. Бірентме яратпыр, хадырлетпір, әшне пышласа барыр, тепрер билік шулдан мелиоратор земде келеш. Шуғышлас булать, тюрех шук таца калаймас. Шуғышлар жав, шуғышлатарма келне бір. Абат шимешшін тав, Кушма Егорыч, пирен каяс булать. Салхулланны кел хуши хынасем тумтир тығынзасын жеш тебір ход хыбынса юкре. Шул курги, сыбас булать. Шул курки сірде шулі лайық. Эшлеме келешедір пулзасын сыпмада юрать.
Ундан тадыклысымах илдесшін бүлчі Федор Иванович. Візем кешен пүртре пір-ғушы пір-бірне сынарыш, сымақ чынмезір сынарыш. Ундан Кузьма Егорыч кулсаячы. Чее шыны кенесір. Сирінден пірреміш худилде деп, никамда чее деменчі. Сыбырха. Келішсеyi? Шуғышлас булать, Федор Иванович. Сывлыға булдыр. Келхужи пірреміш худ черкене теппибех пушатрем. Тулли кымылпа, килне тавырнат Федор Иванович. Андив, васкатма кирлехтемар, шуғышладыр, тар икбиші талы Кузьма Егорыч. Шуғышладыр. Шаварма пушынасы, шер әшінчі революции, шене әш пушламышы. Ана пушарма Кузьма Егорычран лайықрақшын ыштан тупадын. Юрий Степанович пулдармалла, анчах хула айкинчи колхоза ерсебыма халлиге унран пулдаруллы шин шук. Тада хойде эмерех райком секретаринчыларме был. Ана пулужагане де кирле жав. Юрий Степаныча хай вырынне хабарма шутласа хуна, хай вырынне юлма хадырлет. Шене эш, шен шухыш юратать, шен хуйхы суйхы илсе келет. Эшехеле пәдембех шахавран пушланчы. Шахавран. Сетнер Осипович таврнаса кетре Юля. Ирирех тухса кайны хавал, шаврынса шитмеде вғыдынде. Шулесем хал яп-яга асфальт, машинисем шишімлех бішеші. Кондор абачы тіліне таврынма пулнычы колхоз председателі, валбур халде жидеймест. Шуғышласасын шуледе шивы қақмаршав. Пуш хулана житме гына шәр шухрымытла. Шубашкар шивыхенжі шурым бұш колхозын эневылых комплексіне курма тұқса кайры, Сетнер Осипович. Шәне ябалаба кызыклана чух, чакаланчықрақ шап был. Ыйтса білет тепчет, күшепе курмазыр, аллыбет ыйтсапық мазыр эненмест. Шуле шинжеде ингексиксе дұқма бұлдарат хал, күш ұшма жүк тузаншке, күш ұшма жүк тузан. Вал ана кетсеті мазырда кайма бұлдарихада, салдаве пур. Паян ирхинешеш надали аппышын ывелі шардан курма табырынны. Салдак каныве кіске аппышы паянах хына бірде бұғасшын мен. Ирхине эшегіліне чух тәл бұджыш візем надалибе. Юля, эс манран ержілдерек тархашын абатимеш хадырдеме пулыш. Кулышла. Юля килде лараган аппышынчен ержілдерек мен. Шин эшнехілне, шин пурнышне шыгілчеме шымыл, теменде пағылдатма булать. Ахалдени ваттисем күрші чахи хурбек, күрші арыме патша майрибек дене. Ялда калашкаланыне илтнеха. Юлен эше менюн, кнопкасем бусаларат те, машины хоех шутласа барать. Аппышыде шаплах шуғышлать булас, шутладыр энде. Тересібе аслы бухгалтерін эше майдаранах тулсады кынать. Ага Сетнер Осиповича албустармалы хутсем гына иге шыклем бухынны. Кашны хутне вал Юля жирны. Шета вотсем жирныне терестесем мән бұғыт ирдет тада, шин эшне хурламашымыл, остон кирлехмар. Шапла каймада пулдары хавал Сетнер Осипович она уншын персиве сымақта каламе. Пухулар ура халы хуменчех ырласаше жилет. Юлия Сергеевна манын сылдымалы, эбір унпа колхоз туприне пірер тенген пухатпыр дед. Ағален ырламаст, хойде райфо заведующинже ішлене. Шапла каймада булдарыха Юля, анчах тада дебір қылдық пұршке, пұржав. Надалибе икежін хушинжен тақшанах хура кушак кашны, тақшанах. Манмалла бектеенде манышмас жав. Ялды йылаба ашы амышын келе шүрчі, кешеннене күшмаллашке, кешенни юлечі. Надали келе кіртірде, йымыге уншын ытлашы шин, канзерлеген скер, чырмандараган скер жеш, пулса юлчі. Хышан качагаян, юмахри патша ывылне кедедінім, ылдын басырлан икирлей сана, хырдатшы был. Манын качагаяс келеттезе, хашадра пәлдеру шабаймын, радиоба дұқса қалашаймын. Юрырибек каласан савны-савныне илетте, савманыне камилет. Савны де пулнығауын. Алексей Ятлыскерчі, институт пәтересе кетре она Юля, хыйын пірремеш юрадывне кетре. Кетни кедюрех юлчеденешкел, савны алла пулмаре. Хула майрине илзеячы Алексей, кайран ытызем хыдана пыманмар, пыны,
Анчах юратмаллысем пулман весем. Тада эдемен меже юрату пулдыр. Пірре жеш. Пірре пул, пірре жеш пул жав, пірре жеш. Ытлаши шин пулса юлчы жав келенче, ытлаши. Кышламалли бех кышлары Натали. Куйшыман куртыр тереде терлемесе бухгалтерсен курсне тухса кайры. Таврынсасын колхозрах эшлеме бұшлары. Телее Алексей хой амышне хулана илсе кайрыде пүртне юнебех тада кетмелле сутсахы барчы. Надалипе йыснышын тухмаллачы уйрылса. Тух реш сана. Тахшанах пулса иртнебекте шак эшпуш шабах асран тухмасть. Ак Надали ывале юрыда шулдалық ытлайынде салдақра бұрыншы шидес шул пұжыбек таврынмалла. Хой ачипекех шутлана она юля. Пужа бұғатра сапкине де сиктерне, абат шидерне, шкула кайма портфельбе кенегісене де бұла елзе бана. Амышынчен де ытларақ юрадачы бұлына юра. Акка да акка, шардан да ернерен денебек ширу жиратчы. Ак юры кежек шардан таврна де авланса ярад. Ачисем булашы, юлі вара шаплыбех бат хер. Вады хер деға, Надалин пурнышы де пылба шумар жав, пылба шумар. Киле пырса кәне жух йыснышы именчік скершешші. Мемме де мемме. Темеше шул пурынсасын шылланса кайры, эшмеде бұшлары, ютта да чупкалары. Пурнышы әнде шавынбек харкашса кун-кунланы. Хал шәмірліне турилкене шибіштармалы шилімде бұр. Шибіштарадында анчах ере пұрбірех юлать. Шулзем иртнешем йысны жіпе аппышы чеберех бұрна шебекте анчах шемгері келешу сірліх ерри шухалман шав. Турилкене шибіштарны ербегех шухалман. Тен шавынбақта каясақ келмес бізем батне. Тада амышыде, аппышыбе емікне, пір-бірне юратма, пір-бірне хисеплеме біренсе хыварайма реши. Шапла, каяза келместе юрка даврынны. Аслы бухгалтерін пүлеме, колхоз правлениен икіміш худинчи чикідесри шутыда пысык пүлем. Бише чүречелі, стена давра шемше букансем, эрнере пір худшен шетоводсене комплекслы бригадын бригадиресене канашлыва бұштарат юлі. Тада шин татылмаст. Сетнер Осипович пулмасасын, тюрех ун батне кіреше. Шухыш тілне бүлжі, ав тағыжы юрласа хабарать. Сасы пырынчен лудырганса духать, шабах сомахесем илденешенде. Урхамахсем улттын, утшым пәтшен. Шык турдайме тезе хыратып. Шиче ютсем шичен, эппір пәтшен, кун кураймып тезе хыратып. Кындар күненчех камженде колхоз правленнинче шапла юрлама именмест, шуғышлары юлі. Председателі вырында жүкіне сиснескерінде. Тағышы алы халы пенчен шаккареде, ячышын жеш, кешех бүлеме Яндараев хелеп кірзедічі. Самаях шемішне урисене хыдарма пәрғушы халапыран тытсада жывыл кулан жидуре. Шағал чечекне сап-сары юлына салам. Тереде сылдым хулпышине малалла кондарса, утны жүхне де был йыдыбек чалышын жүрет, седелі патнелі таплаттаржы. Кебе шапмалды тукмак бек сарлага аллыня тыссабачы. Пичі ұн шурдатесле бұлса кайны. Хой биші күн шывырман бек күш шуррине юндымарысем каргаланы. Паян чиберех тумланныға шеремет, кывак кебебе хурашыла барба. Салам, Юлия Сергеевна, салам, пирен хужамыр, ебалдадат хелеп аллыня тыса. Унран эрех пирус шыржи түсме жүк күй жабать. Хойде был сарлагада жүлді кілеткелі шалжабек ворым. Бухгалтер аллыня паратте хавард каялла турца илет. Атту үсір жүк хелеп тытна алла час бешертмес, пачырта илет, кагаре шумне хесерет. Она албарасы бір майзыр ішренде евырдарақ. Мәншін үсір сулланса жүреден, әшшуке саншын хытын ыйдать юлі. Ансымақла апубаден жайшырым. Эшсесін правление килмеллей, ыштагаястада, еп колхозник мари, сан колхознику качку, халлеге мана колхозран никамда каларман, урылла кел. Ман срочный ыйды, Юлия Сергеевна, мен ыйдыве. Пәр бұдыр денге аван шырзабарға,
Ес кивжен илсе тулдарныне тада шүржул ішлесе де тадаймастын. Тадап, аванспарха Юлия Сергеевна. Бұл кушыргасаларны паталлы-маталлы сарлага аллине тысса хурать. Хоть халех вăдырден күне кыларса хур. Хойсене херхендерме, шиллетерме пілеші жав эшке патырызем. Унын піргеленсе кене питенче тархаслу йылыну. Эс эшне, шидет, мен дума кирлі сана укша. Эп суабеше шухатман, Юлия Сергеевна, юркына хыналап, эшкешиге хире-хиреш, е Сетнер Осипович пекаласан, шин патенче чаххага ешисен, хаван кавагалу балли пурды хадерле. Яндараев хелеп эшеттеше, эшсенде эп совеш шухатны шин мар, валкалех Юлиене хура чернелле аллине тосать. Епле чатан шагын пекшинна шеллемесір. Тепле хыт кугар пулсасында унба бірлех ерзе ярын. Анчах хергенесин чикки бури, мише худ аван ширсапаны она халичень. Уру шинче арандыран, килне кайса шивырта урылла кил. Юля тұрса хелепе бардақ шабарать. Он аллине Ярандаевын мағырылса тұраған хулкалаге беренет. Хелеп нумай хушы выше пурынныбе хытанка клетки шымыл. Бухгалтер ана кыш шештікетте Яндараев сулын сагаять. Аллибе сценаран текенет. Хуллен кеш-веш үгесле шаврнать выл. Херелсаларны кушепе Юлена шиллензе тингерет. Хал-хал шапсапарахасла юнықса тингерет. Она кушран пахмахар уша. Бухгалтер хай вырынне кайсаларать. Ватты земтересе халана, килде бата хер пулсассан, йыты усрама кирле мар. Хелеп алага уша хабарсах тухса гаять. Урине ватшинбек сөдірсе удать был, барым келетки пәкәрілсекене. Юля сиксе тұрса алага хубате хай куша шывланныне туять, пырне тем чымакки таванать. Шытса да яраймастынына, сурса да кылараймастын. Бада ер. Тенжерес шақ сымахран узалдарах, хаярдарах сымах урық шуккыда пек туйынать хал. Кашнинчех шақ сымаха итсесінех, бұл хайне лапландарма хайне хүделеме тұрышать. Анчах ыш тулғараган шилебе капланзаларать. Ху ытты шинсенчен, ытты херарым сенчен каямарри шинчен кама каласа кыдардас, урамадукса кышкыраси, вăл качча кайма пултарайманы. Яндараев пеккисене куш хүлипете пахман, андив, пір-пір ятлы сумлы шин күрендердір, уншын шилленесе жук. Анчах ятлы сумлы шинсен оспур, весем күрендермеші, хеле пек ерех паккисен гына осетане жук. Эдем тесех шыршинче пурыначы был. Ареме игачине шабытса тухса гайры, уйрылчы. Хелеп пеккізем, шинна күрендерме шешмар, эрехшін таван ашшынеде сутсаямағадыр. Шакнашкал самантра Юля хойнеде айыплама бұхать. Шулзем иртнешем унын камылы посылсақ пырат пек туйынать. Шинземпе шакыл-шакыл калашасы, шинсене хисеплесі, сәвірілнебек, камылы хытсақ ширіпленсех пырат пек. Эдемле шуғышласасын, Яндараева ширзапамалачы кибішен. Эшсе ядыр пірі худ. Юлин хойын укшинех памалачы. Эш укшинеде энержеш илнечі, а кунда сейфрах бұрдать. Пурнышын тепсір авырне шуса анат хелеп, чарсадырази. Янгырдатсах анса кайтыр. Шах хушырах хелебе шеллес кымылда шуралать ошыра. Міншін эшмелле унын, алды ылдын, кирбешрен шурт купалама ялда унран оста жук. Шурт хышын шурт шнедеші ялда. Кашни кедесне купаланышын аллыжар ден кетулеші. Е утмылшар. Кирбечне немешін низем алранды тарсатырашы. Цемент шывекне хыбарца барашы. Хур да хур. Эшре ажу хыпре бүлдесе е эрех, е сыра эштереші. Тигіз хыбарца бар жеш. Эшбешлензен эрех сыраба шыва кірдеші. Хойын оста алдыне булах эрех паккине күшрі. Ирхине хужабатне бірса мухмар чырдет. Энер хойне кирпеч ецемент шывеге парсатыны шинсене куратте эшке бұшланса гаять. Аржинземде хал. Шуғышласасын пуш шавырнать, арымеде, ажи-пачиде бұрхойсен. Весене хергенмеде пілмеші эрех сыл бұлдыр. Тем шавнашкал агыш-магыш памашырланы чен,
амын юбибек пӹччен пурынса иртерес. Юлия Сергеевнанда Ягур Пушкин учитель савны тесе шутланачы. Директорда да ишлере, эшленинчен ытларах күпре, тенчере эрех пӹтеспек. Юлия асын сывлатте епенне кучне алтутрипе шыла илет, умра вырдаган хутсене суйлать. Кузем колхозниксене иртне уйхра эшленешен тюлене ведомышсемха. Совхоз нормисембе эшлеме тыдынсасынах бригадир помощникесем йыныш нума яратчыш. Пір эшшінех пірі пірдірлі, тепри тепірдірлі тюлетчі. Чагаланса лараза килмесче булмалашав хулын кенегепе. Мише худ кашни нарядах тереслері юле. Тереслері де шав тереслю йылана кірсе гайры. Халде вăлбісене хăй пăхса тухмасăр лăпланмасть. Ату пухăра тепр чухне пір пӹчӹк йынышшында шăвшав çекленет. Пурхутта хăвăн аллу видер тухсасын ыйхуда канлерех. Шиче ютсем шиччен эп пір пӹччен янраттарать урамра Яндараев. Кун кураймып тесе хăрадып. Юлия Сергеевна да хелепене шиче ютне кірсе юлченде. Ун юрине илсе был кулма бăхать анчах хулли тухмас юн. Шабах шуллахи кер астатипекех хăвăрт иртрре хершилли. Хал хелепе шеллесте килет юлен. Уры чухне правлени шивыхне те пымас вăл. Сетнер Осиповичран убаран хăранипе хăрать. Эрех эшсенех шиларманен чунаттисем евір хăлашланса каят те, шăхалте хелепрен паттар урăхникам да çук вара. Акăнде херчуне меммеленсех кайры. Чупсатухта хăвăн укшуна хелепе бар. Эрех пăккине качатух ечен, унын хăсăкне тасадитчен вады херлех юлас. Пăсăлчăш арчынсем, пăсăлчăш. Шăмăлтарах эшлесшӹн, укшине турбаспе килесшӹн. Эшесшӹн те тутлырах шиесшӹн. Вӹсемшӹн пулсасын, тырриде кымага шарады шине шыттыр, колхоз укшиде мырьери хура хырымбек тухса бештір. Пахчисене де мыян ехупах пустыр, вылихи чрлихи тудыи юрать арымесем килчур тилхепине тытса пырашы де пурынны бегех туйынать. Лайықрақ пурыннамай пызылать халық, вӹсемпе эшлемеде йывырлансах пырать. Юратха Сетнер Осипович алды ширеп, вăл колхоз урхалыхне пушатмасть. Самахада их худ каламас вăл. Тырбул, хымла, пахча жимеш, пухса кертне вăхытра, е шуракинче эшке турын пулсасын, вун вишшемеш эшукши, шăхалде шаплагалашы шывбах юқса гаять. Таванне пәтенне де пахсадымас председатель. Шавах Яндараев хелеп пекки пат-пат тупангалать. Уйгир шумгурыксыр пулмашке. Ышта жухальчы Сетнер Осипович. Контрлахи апада кайма вăхăт çитрре, вăл çук та çук. Юлия Сергеевна чүрече патне пырать. Шăхал еннедин керет. Ангардинчи сатсем вăрман пек курăнаççы. Уйхерринчи пакшаяку ангарди тăршывех пилеш ларса тухнă да, онса пулнă çирласемпе йывӑçсем чуна тыткăнламалла кăварлансалараççы. Хитре калама çук капăр. Пакшая купаденче бурунать колхоз агрономе Геронти. Геронти? Ун жинчен теплен шухышламада әлгіреймере Юлия правлени умне тузанпа тәссірленсе пәтне шуры Волга шитсе чарынче. Тинех шитре Сетнер Осипович. Колхоз бухгалтере аялалла васкаре, председатель бәбісем фойередел бүлчеш. Юлия, ябыртлаға манбадакерха. Председателен унран неменле вартынлықта жүк. Пір-бір пысык эш пұжармалла бұлзасын, вәлчи малдан бухгалтер бақанашлать. Шинзем уменчеи е пухура час-часах ырласа илет. Юлия Сергеевна колхоз туприн хуралши, манын сылды малы декелет вăл. Ырланы бе бұданса бухгалтер шап-шамры хербе херелзе каять. Хой ирегебе, хой еккине ярса тухмаре паян председатель варым жула. Ирексерден кинемей тенебек кайса келче вăл. Иртне шултаха парти райкомен бюровепе райштовконлары бенче, колхозра сакырчыр эне усрамалық комплекс тумалла десе хуткалар жеш. Куйышыну ансыртран тухныскер мар. Колхоз районда чипуянны, госбанкра усы курман 2 миллион ытла укша вырдать.
Патшалықран кивжен ыйтмаламар, шырандарсалардыр чул хулабек комплекс. Юлза быраган колхозем комплексты васишын чунашы. Патшалықран кивжен укша илеші де еблерех хевзе лардашы. Сетнер Осипович Ветлов бара ханг тадумасть, шене бужару, шене юғым она тегін месте демелле. Эс районда малда бұрадын пулсасын, сан ыры тәслік кыдартмалла. Ветлов ара районды колхозем пірлесе лардаган сысна самырдмалли комплекс тумада худшынмасть. Юре, ан худшын, анчах ху колхозунда тусалард, ағы сана постановление ан икелень. Сетнер Осипович хойде комплекс лардас езе херзе гайре. Херме херет девыл анчах щитче бежетте пірре газать. Пушларе шул жүреме, Молдавия, Пенза облачне кайса келче, күршіри шармы семпатнеде щитме манмаре, шак шул жүрев емжен унын чунне ушса ямаре. Теміскер салхуланса шеш пыче председатель, теміскер кетревыл, комплекс шинчен калашу пушарсанах, хашлатса сывлатчы де анда калаха десе хуратчы. Кетре де тинех кетсе илче. Энер она райком бюровне ченчеш, район дизем шүтлемех юратмашы, пушран шалсах ямашы, байлах тустарны Сетнер Осиповича. Комплекс проектне тутарма хушсағы варны. Малда быраган колхоз председателі ес, юлза быраган хушалыға ерсе быратыны. Постановление она пурнышламағыларашы, санын ятнашыбна да, чапна да пақсадымашы бара, ежіні бұлзасын пурнышла. Постановление тересмари тубынны вышкайсыр остоскер. Райондайыз ухмақшынзем ішлеші дедені, хүптірлезех, хезірлезех шидерджіш председателі. Анчах Сетнер Осипович көміледе хыбықта кобықтамар. Еврлықсем тұқсабынымай, хавачы таштан тупынадюн, хойне-хой лапландарас сесеи шүттегелесе дейлет. Ларха Сергеевна, тетвіл, хойен сиксе духаспек хура күшепе юленатин керзе. Председатель яланах шин ошне видер кураспек чарлатарза бұғад. Кайса килнине кура усы бүлжейхыд. Хыт кукар пуп шинчен юмах илтне ес, мәнле юмақтада. Ача чухне пупсем шинчен барадыцах колмалы юмақсемде илтне юле, амыжы каласа баратшы, анчах пурнеде ышта асуза жидерін. Піледептес, пілеймен, юла юпсан лайықрақ. Шук илтмен. Илтмен бұлзасын итле, пәрпидехте хыт кукар пуп пурынна чывашыра. Леш Гоголь жирсақы варны пілюшкінда жидеймен она. Укши денгине де пухнавыл, пуринчен ытларах, кәлмеже духны хрещенсен шересене йыды шүппибе тара илні жақскер. Виші таржы бұлны унын, анчах біземде әшне хелне пуштарза әлгіреймен. Уды жулны чух, тыры вырны чух, тара тытны хурахалыға, тытма-тытны да тәрлі салдав жираса тупса, калашнинчен шур хак неде тюлемен. Пәррехінче шапла әші бұшлана те, пубын ананумай, тара керешеген шук. Вал хыт кугарне білзе, шурри пәтмелле, шурри кетмелле нигамда керешесшін мар. Пырать хайхинче унбатне пәр мучи, тавлашашы де пәр аныне бұрма ширин биліктен кепе журашашы. Пуп таржине лажа күлдерзе, мучие пәр аны жіне кайса ярать. Мучи пуп кайсасынақ абат пешерсе жиет те шиврыма бұрдать, тарат те каллех абат пешерсе жиет, ондан хуп сөдерет. Пәр әрнердет хайхи, виші пуслық әш тумас мучи. Кыштырдатса жидет пуп патне. Пачышкы, дет хайхи, бұрса бідердем ұқшына дүле, педехте шелі ширин биліктенге қылар забама. Аплада, каплада салдав жирать пуп, аран-аран ширимденгіне тыттарать. Мучи ұқшине хеве берсе чигетте, шиллензе кайныбек болса соқсықат. Турышым, эп вырны тыррат ебір ход таратсалард. Пуп биліктенге кесерех юлнишен шенекепе шелетсепаны ажабек сабанать. Турра келдунын усы пуррибе шуккине был тагамранда лайық білет. Лажа күлетте, шабырдаттарат мучи вырна анаенне. Шитсе бұхатте, тырри чығырйех шынк-шынкларат. Хыжатте пуп әнсіне пашырханса югет. Ағалех тебір биліктенкіне түлемерім. Сетнер Осипович Юлина ондандыны тенепек
куларах та чейерех кучпадин керет. Анланса жидер хайыз председателе, темен шуғышласа хуна был шак юмахра. Кайран ак хыех юмах білдерішне де ұшса бары. Мана энде райкомра туғыш колхозын комплексне ырлаза қыдардырыш. Эстеші тенче каса жүрерін алайыншіне курмарын. Кайса курда проектне илзехил, шидес шулхи плана кірсе хварат бар. Шитремак паян туғыша, чынақ, шиелден бұқсан комплексы хула бегех. Улчыр эне вырнашмалық. Ах, хаге, товарлы биде, 2 миллион дарать. Комплекс мар, крепыш, ялдах тимірбе бетонран кубаланы, мачи де, стены де, кардине тимірбе бетон биттіксенчен тұтса шавырна. Абатне транспортерба памалла, тислікне де транспортер тасатать, механизации пырзан галаш. Энисене савасиде савынса гайры юле. Колхоз председателя кулзаячы. Савасиде, сече энине сузасынах парақтарық сивінме гаять. Эпир сет сивидейменрен мен жухлетаға курат бір, кашхине сузалартны сет сорда чагарать. Анбаска Сергеевна итле. Абат памалли транспортере бижикун эшленеде юрықсыра тухны, халде юзашы. Тислік тазатмалы транспортер бижи уйық эшленеде чарынзаларны, кутемех юзаса ярашех, ват еплерех механизации. Туғыш колхозра пирешкелех инженер да жүк. Коткас механизация апла. Неме юрықсыр механизации, шиллесін даврча Сетнер Осипович, неме юрықсыр. Механизации дени урабабек анзат булмалла. Коткас механизации содыр жеш күрет. Тислік упрамаллине нюхреппек шыре чавзабырнаштарны. Шав тисліге епле кыларасыне нигам да білмест. Колхозе тисліксір юлны тесесінде юрать. Әнисе майне улым сарзабама юрамасть, сарзабарзасын тислік тасадаган транспортер ішлемест. Нюхрепнеде тимірбе бетонран битне кусире хаклаларчы тесе ыйдадып хайхизенчен. Шыр бұдыр пине теші, шуғышлахывақ. Тислік сыртыр сайылма шыр бұдыр пинтен кетулеші. Бұд еплерек ішлеші шинзем. Кулышларақ болса дұғадяпла Сетнер Осипович. Хой савынышне пыдараймаре Юлия Сергеевна. Бізенчен тенче кулать, шавна вара хой земде сисмеші. Тисліге теші тарамаха вылкиве фермы таврашынче де кылармалық бұр. Комплексы валли әне житмесікен. Мен бұриде вишшер әне жеш. Әнесене де, оратлыне де, чаплыне де курмарым. Нурыс пазарынче шынзенчен илсе тулдарны пекскерзем. Хал туғыш колхоза оратлы әнезем туянма тебір миллион керлі. Теленмелле, тері юлі, колхозе пуян иғыт, нерзір буян. Патшалыға 2 миллион ытларақ кимшене гене, шымарарақ таварчы Сетнер Осипович. Комплекс хакне бізем ширим шулдан да кылараймашы. Унаш каллине табичен тавасмар. Сетнер Осипович шапланчыде пәрхушы пүшне тунзықлын чикселаржы. Лаштырах ывыннан дуйынчы был. Шабах темінлі евір шуғышта каныш памас халына Юлия Сергеевна шав жуғыжа пілметірі жад. Апла туғыш сен проектче пиреншін юрықламар, пачах юрықсыр. Райком ризем мәнгалеш. Эс Сергеевна райкомра шагариех манташмансем ларашы десе шуғышладыны, бұны жыл ытла пір выгыбырсыр бұрынадып, халхинче парзасында хуйхи-суйхи ытлашиех пульме, черечі шитне. Выговор илнеренбе бұғычы чилай иртре, сых ячышын самахушре бухгалтер. Унын пүшінче темшінчке шақ шуғыш юральчы. Пушлық семпе пәржілге тупсасын Сетнер Осипович пенсия тухичен тада миже шул пірле ішлемеллеун. Кәтмен шырден сиксе тухны сәмсір шуғыш пүлчіку, шабах ошынче хойне-хойех яваплары. Тада вун билік шул. Бұғычы бұр, хой чәмзірліхне тардас езе сымақ пүшлары был. Хыт кугар пуп юмағне анланмарымеп. Председатель кулзаячы, пәрхушы пуган жіне таянса, әнзі хышне алне хреслері, юн пусыме үссесін шапла тыдаган был. Анчах алдыне де хывырт илчі, сыне бичебе неменех де палыртмары. Комплекс тетпір комплекс, 2 миллион шуры укшине херхенмен, тепрер миллионне тақаламаллах пулны бізен. Ыратлы әнесем дуянмалла,
Кислік ушлама насус лартмалла да хирзене шывармалла тумалла. Ай-яй-яй, абат пайда хирлебезене. Эбенде колхоз председательне шах хамын шуғыша каларым. Партин теп комитечен пинде тахыршыр утмал биллегіміз шулги мартуи хінче пулса иртне пленуме пек тебір пленум пулатте сирен кипчене кашаратчыш. Тухыш председателе манба чынласа келешет, эп шүтленіне де анланмаст. Такаланнах тепрер миллион кивжен илмелле бұл, дед. Сетнер Осипович саматрах чейленселарны кушепе бухгалтерятин керет. Хыт кукар пуп шинчен шавынба асындымда, тават пари был комплекса тумас пари, тавас пулсасын шав пуппек пиліктенгіне херхенмеспер. Район десене пирин укшаканыш памас пулсасын манын пір шуғыш пурға. Пурға шуғыш, Юля. Председатель шекленсе пірғушы каллы-маллы кумать. Юля тезе был, хойен пір-бір шивых, пір-бір шивыртын шуғышне каланы чухченет. Шак шуғышына такшанах шулсадытны булас, анчах пушра теплен негесленсек шидеймен бұл. Удаган председатель пүлімреп бухгалтер пуррине де мансакайны дейін. Пір шарламазыр, кумать де кумать. Мінде шуғыш, түзеймес Юля. Унын Наталине пулышма да каймалла, анчах калама хаю жидереймест, шаванба баскадатте. Шығалде шубашкарды пір-пір заводын цехне лардас шынеп. Эсмін калын Юля, хулара шинзем житмеші, хелле пирин ял шиннезене әштивішмест. Завод цехе? Тілінсе кайры Юлия Сергеевна. Кам эшле унда, кам эшлеме білі. Бухгалтер асне Яндараев хелеп пырса кечі. Шығалде пір хелепшеш эшлеменбек туйынча она. Председатель бухгалтер тілініне сис менбегех тадах кулсаячы. Ял жыннызенеде завод цехінче эшлеме бренде бір. Шулдалы кепех эш алран каймаст. Атту хал авдан пуссасында шүрбеші ешіде кашны эрнерех менелник. Эш пулсасын эшме бұғы чук. Мінле цех пулать. Хамда білмесіп, шавынба Алексей Петрович патнешіце келешінға. Алексей Петрович шинжен был ағал саспажеш азынчы. Анчах Юлешін был шак яда уйрымына хыттын каланын туйынчы. Күшнеде тартырбек председатель, шавынба был хойсисмезірек херелсе гайры пылған сайюкіре. Сетнер Осипович бара немін пулманба бірех хой шуғышне малалла түсіре. Алексей Петрович заводчы пысык. Бұл шул сиктерсех пірерсех лардать. Она темінде кирлі. Хадыр япаласыне осатма хыт хутыран таваган ешікте шитмесена. Эсмінлі жұтлан. Юлия Сергеевна лапланма тұрышса хулбушине сиктерзе илчі. Бұл ыштан білдір. Алексей Петровича цех хирлі марбулзасын, унын директор тусысем шубашқарда мускаврада пур. Хужа тубынмаллах Юля. Бұл пулыштыр жеш. Мен тавырдар Юлия Сергеевна, Алексей Петрович ятне итсесінех бұл халде херачабе херелсе каять. Манмалла тахшанақта манаймаст. Ялда бізен пірреміш юрады бешінчен пілменшін да жүк бұл. Хыш жүхне тепри шүтлезе қаса илет. Юлина херетме шүтлет. Сетнер Осипович пілмесі пілет, ептерех пілет тада. Халихинче председатель бухгалтера иртнебе тегесесемар, эшшін азаилчы Алексей Петровича. Иртнебе ирхензех бұрынаймын, манма да бұқыт. Хашан бұлны вылшы халде, игі жыл каялла бұл, унда ун шәне цеха шәне оборудовани пырнаштарасы чықымладға. Мінле цеха? Конагаллех чымсырлара сырандене бекшеш, ұйда Юлия Сергеевна. Хамда теплен пілеймерім, ержі шукраха халун. Тада үбілі путсабіліне, илтнейім. Балгаллех пушне сілтірі. Балғанны ирдедінде, пешереген питтесі бенет. Пәлдер шуллах путны шевет был. Үбілі пәлдірға, шириплетрі председатель. Кажал мен пулныне піледіні, Сетнер Осипович піррех чарлатар запақрыде куланчы дұры. Мен дада, хай шырдемені? Хай сываха, арымне уннетем пулны. Уйрылны бізем. Уйрылны? Юлия Сергеевна шалдақ тілінсі гайры. Кокырне сасардағақ, херхенюде, кевешюде, савыныш туемеде тулчы. Калле хылғара хелеп Яндараевынны ебір сазы яндырары. Анчах чух сана, майра шыраса ял херне тергерін,
тиргегене тириктепе, хавайыплы, шавгирлі. Анчах шин хуйхишін сабынны ыры вара. Бұл шак шыне пылханыба каллех, шынеймері де питне кавар юқсадульчы. Шапла, шин хуйхишін сабынмаллайы, ывыле путсавилне, армепе уйрылны. Хуйхы-суйхы мошырда келетені де эспор шынна хайласаларадын, усал сунадын. Пызық сисім туйымлы Сетнер Осипович хой контамрақ каласа яныне онланчы, бухгалтера урық хередес темері. Эпі Юля сана комплекс шинченех каласа пәдереймен чыха. Онда бесен ике хутлы общежитие бур, ондақ столовай, хонасене ешынма уйрым бюлім дедуна. Абат неде шидерчежі? Председатель калашева урық ере пырнышын ошра тавдуса ыдати Юля. Шидерчеш, коньякта сенчеш, анчах шак шырықра эрексірде үзір жүретін. Ак міншінчен калама манны сана. 2 миллион шурылық комплексуны қойсем, анчах абат пішірме бірінеймен, кашарда шулшинче 2 худ машинна чардардым. Халде хырым паршашине бек пақырдадад. Вот шинзем булашы, ха-ха-ха. Юлен ошырғаса үкні иртмеріға, анчах хай самахне каламалыне сисре. Перен надалейн юрки шардан курма де паян хонаверле буғашын, хал ытлашы эшек шук абат хадірлеме кайза бұлыжами. Халех чавдар, салам гала юркына, эп хамда туғыш комплексенчи столовейра абатланығышын кунда тебір шурсегетрен ытлалар аймастып. Халех чавдар Юля, кала юркына шардан тавырнаса гідет бірде. Хавырда кірсе тухыр. Юля хойсаси улшынса кайныне туйре, ютшынса сибегех пулса кайны. Шавынба тек тыдын сатымасыр председатель пүлеменчен васказах тухре. Пылханныбе пиче тимленсе кайныне туйры был. Пір туем шеш хужаланчы ышра, шинзене тел пуласмарчы. Правленере никамда тел пулмаре, пір хужы шырықпа херзе кайны крыльца шинчедычы, ундан картлашкасем дырық чупсанса, шамбрик ебішсен сулхынне лекіре. Халжеш, ытлада кая юлза, осхагылда тубын жуын. Вот сана Сетнер. Міншін унын пір харысақ, пір лав шәне хыбар пілдермелле бүлчі. Миже жыл пірле ішлеші бізем, пір-бірне пілзе житне демелле. Анчах председатель пүшінче яланақ тупмалы юмақ лық толды. Шуғышла вара, кыт кугар бупшинчен каланы чухне хибек. Тен Сетнер Осипович она ырдывас езеде пілдерчі шав хыбарзене. Асфальт піліттізенчен пілдіржеш сарзатухны тротуар, шип-шапны бек түрескер хапха патнелле илсе бырать. Иртне шулдах икшер эре самаях пысыкланны хурынсене кужарза килселардны кунда. Шак шули евішсеми унын чарине шанчык илсе килчеш. Алексей Петрович яла жидетте бізем тел булашех, мінлерек шибылхал, вадылныжи. Хой шуғышне тагам илтмері жидесе ункун паққалары был, вара кулса илче. Әмітленес шындада вады ухмах. Кер енне чупать вағыт, кер вағырне лава күлесшін. Анчах шумыр, шук та жук. Хажан пуласыне хашчух кашт-кашт чухлаган синоптиксем де білмеші. Ирден бұшласа мән шырлеченех хевел шундарать. Хевел. Унын пайырки сана сулғынрада шыраза дубать, вәри сывлышпа шундарать. Шырледе канышне тупайма Сетнер Осипович, шырледе она хевел ерленен туйынать. Шут шандалықпа едем уйрылми шихынна десе вареннешінсем ахалгалаши. Шырық шулхине таван шыр үзендіранпа ебішсене усрама хайын юлашки сәткенне барать. Кашсерен мағыра-мағыра сывлымланать. Сетнер Осипович кашсерен хойнеде таван шырпе тандаштарать. Ку тандаштару кынтамне хойде аван тавжырать был. Анчах уйхир эшесемде вылых чырлых онышлыхеде шут шандалықран келечке. Был хыбыдмасасын колхоз эшекелешен унын пуласлыхешен кам хыпса жундыр. Кашсерен таван шыр сывлым каларса магырать. Колхоз председателі ый кызыр азапланать. Кер галчиде лайы хелгашры кышал, шуртриде
кыжылах шытса тухре. Хальчен пулман тыры булы пухса кіртме әмітленетші председатель кашни гектардан вăтăржар центнер ытла туға тезе шухышлатчы. Шырыхе шүркуннех шаприха. Шабах юрдытса хыварны булышре. Кун таврнычен пірғут шалгым шумыр килсе ислетреде, унданбах тюпере хевел, хевел, хевел. Хыш юхне шилбек киде тубын калать, анчах был кондыр жилі, домны кымакинчен шабакан сыблышпек вірі жил, шыре тибетсе шундараганскер, шыре шургаландараганскер. Тырры булды де кетнебек тухмаре, ширин биші центтері гына шитре, пылых абачы де сағалдарах. Хуйха-суйха мажарда келетене де кухушыра сетнер Осиповичін пурныші ағалде онмаска, онмасть. Ага шырық шапре, район зембе специализация небеде пәршілге тубаймас был, ага тада вайбах комплекс лартарашын уяр аша энер шапре, партий райкомен бюровнечен зейлчішіна. Мангамалланса гайрын Бетлов, собайлуху вижі пуслықта жүксан. Районда ухмақсемлармашы, бізем саншын пірре касичен, шичі худ шуқышланы, шапларах каласа хырцады кіріш ына бюрора. Хойне нимін вырынне де хуман бек туйре колхоз председателі. Районда унда сансырах теплен шуғышласа хуны. Ес кайтты едем гына, ес тислих нұррибек, шырде чагаланда патшалыға ытлын житлен сәтшу, ашкагай бар, санран урых нимінде ыйтмашы. Үтніне пұрнышта да ес едем. Хывын пуш уда кирлі марсана, пушарулықна да хывын асутынуба пұрнасыне демансагай. Анчах пушарулық тені кышткаш пуш тавра шуышламасасын, колхоз председательне шешмар кедюше де кирлі. Кирлі жав, кирлі, унсыр епле бұрынас. Пәр лаптық рек урыға вылі хусене шидерзі ядын пулсасын, ыран да ундах кедю хусадухадыны. Агроном уйхирде матур булсасын, механизатор сене эшлеттерме булдарат булсасын, вăл пухура е правленилары венчеде шывсып салармасть. Анчах эсына пухура е правленилары венче шавар уштармастын булсасын, унын уйхирде эшегеле пушарулыхе шава тухсасын да шунаба жүрене бек булса юлать. Унгун шинчен шуғышладында шырық шапнепе ыйхысыр аптырадын. Ял хужалыхенче унда типшаре шул серенех тубынса пырать. Нихыш шуледе пір патырмақсыр, менде бұлін шитмесір иртіне астума сетнер Осипович. Е пәрін сәт плане тулмасть, теприн аш плане шунать, шырма бізем лавебех. Асланмата вғыдынде, лайхине пурнышра тюрре тухныне суйласа илме тақшанақ чан жапны. Суйласа илеймеспір, шаплыбех пәчік ачалла васказа хытланатпыр. Сана совхоз шанзабаны, апла бұлзасын, еславжи, пәдім хужалық бұластығы тілхебіне епле тұтсабын инжен келет. Пурныш кыткыз сакуни нумай, колхоз негесіне теплерехте тарынрақ ларда сезесін, тебір жүхне сакунада пысмадебет. Госбанкада улдаладын, усламшысен женде кирлі ябала тупса иледен. Паян курмашы она, ыран азырхамашы, утмаш улында бәші бұр. Паян эс хастар әшледіндесе ырлашы бұлсасын, ыранхи бұрныш урықлада келсе дұқма бұлдарад. Пәріші варданақ ұшиде, сиввиде дұқат енеде. Шуғышладында шапла, районды пұштық сенбе, хирешмені, ай-ай-ай, пенсичен пайдақ әшлемелліға. Район тенерен пір уйық каяллагына колхоз председателі зембе агроном сене шербюри опытлы станция илсе кайреш. Унбек-кунбек шул жүресіне хал семинар деші. Семинар сене Сетнер Осипович хойде пірремар иртерне. Районда сенашта был чималдан хывсак кытартны. Аксадуны ушлық шаран сене илсе кайны колхоз верімізенче де пірремар болны. Шәрбеве вара улымран силос хывныне курмайлсе кайреш. Халық оста, ятне де турцакларны. Соломаш. Ячы шиве тарамада Сетнер Осипович улым хакне аван білет. Улым удамар, комбикорм да бар. Анжақ кыжал біліксене хел кашарасы нумай председателе пуш хыштарать. Шыхалдеде шивырзахларманда вырман утине шулса сенашхымны путек милегіде биде матчизене тынғы-тынгақ тұлдарны.
Шарықшул валкашни колхозпа унын председателешін экзамен. Колхозне де, унын председательне де тегірдебек кыдардать, тегірдебек. Ослоес, Анзухи, хав азутыны бапурынатыны, ехавын шитменнебе районды пушлықсен патне кипшене кайны, чунна парсақ тұрышадыны ес хухушалы хушын, ехавна суйласылартны вырын шухаласыран хорадыны, шагын пек евір жул сана пәдім халық уменже урлы бірлі шавырсақ кыдардать. Семинардық семинар, еп ослы віренмесірте пултарадып тесе тұрса юлмастын, улым удымар шабақта пирин бұқытра химиксем шыврада белок үстерме віренсе шитріш. Хлорелла дешона. Сетнер Осипович шавкунхине ирирех района тұқса кайры. Кашни председатель хой машины бетусан анкылардыр десе, райком уменже иге автобус кедетші бізене. Колхоз председателізем пожарханулы да тексімсын битлі. Эжі хал ялда да майдаран, бізене вара улым силосланыне курмайлisa каяшы. Ачабыйы. Райком секретарин Егор Петрович Калашниковын кына нимінле чырману да, нимінле тимлехте шүкпек туйынат. Бұл савынышлы курынат. Шүтлет, еплет, хышне бірне анекдот падатек сейлет. Көмілі омсанмалласкерун, шаунбақ бұл район юрададына. Шула тұқсасын, бұл хойын салғулы председателізіне анекдот каласа хускадать. Ундан гигант колхоз председательне Лука Дмитриевича сырынать. Лука Дмитриевич утмалдан иртне, шабах барбарха хой, шамырқырақ чухне херарымсене хыды юратны. Юратны да бұл, анчах районда пір-бір ергінсем жинчен таштан аякран илзекіліне анекдота да ун жүмне шибыштарашы, бұл уншын хан татумасть. Хойбе бұлса иртне пекте каласапама пултарать. Савық кымылы жын Лука, шаванбақ бұл она ашы ячы беде сағалчынеші. Лука-та Лука, пришел Лука, будет мука. Пір ачашлы хечынақта пурун, района келсесен, ресторанда абатчи месір тұқса қаймаст. Эрек сыразыр ресторан жүк, она гынада тудан сақ тұғад. Лука Дмитриевичын шире шишінче пір кемел пәршеде жүха, симес күшеде чыр-чыр ребех. Мәнле онда Лука Дмитриевич, пирен ресторанды шене официантка, самах пушлать Егор Петрович Калашников. Колхоз председателя башт 6-60 райком секретаре патне бырать, сасса байлатмалы микрофона илет, каллех меллен вырнаш саларать. Кам курман был официанткана, кайса курыр, туссем, пушлать Лука хой самахне. Аштан тупны она директор каламахен. Барбарскер, сапсабек шинче пилекле, хойде, сиделесем хушшипе, сапсабеге хвишсе жүрет. Апла бұрынатте, бәчіне кыдардать, капла бұрынатте, ури шыратса тунебек, күшне де хесейлет, күш шурине де кыдардать, чәлхи пыл дажу, эп бара, бады ухмах, хевел шинчи асфальт бек ирилселарадып. Самах шине самах платник турбасы бек бакланать. Эрехте пылбек тутла, холодильникран илзебаны сырада көгір ұши. Пахрамда сегетшіне ай-вай-вай, эп канашлуранда тұрса юлна, ват лажабек хашказа чымдара үксе персе шитрім райкома. Кая юлна айыплы тывансем, Егор Петрович манран тюрехидать. Сколько заложил Лука Дмитриевич деть? Вырысем, пурдан вырыста калашат першке бир. Ну, заложил самахаеп урыхланландым. Райком был суйсанда тыдать. Перзе ядым бара. Шыралла грамм ерехте піркіленче сыра. Лука Дмитриевич сасине Калашников сасин картнелардать. Нет, я о закладе сенажа спрашиваю. Вешлетвал автобус ағылдатса кулнепет пулзаларать. Ку анекдот мар, пәреге эрне каялла райкомра чынчынақ пулза иртнеш. Председательзем илтне пулзасын, агрономсем илтмен шавынба савынышлы. Халь Лука Дмитриевича чармахен, Егор Петрович хоех, астарзаячы. Пирин ялда Мирон Митрофанович тада Павел Павлович пенсионерзем бур, иккішіде ман күрші, иккішіде шитмел білікре, чын пулныне каласа парадып суйсан аша жаптыр. Мирон Митрофанович піррекінче лавкана қаймадуға те, Пал Палч
Патне кірзе сана мін илзегілсе барас дед. Сахар кирлечеде текелетлежі, ес манса каядын хучирзақ парами? Асту манада пуль, тавырат Мирон Митрофанович, ундан лапкана тухса удать. Шидет каялла тепрерзе хетрен. Павел Павлович умне више кадық субын каларса хурать. Леше пошырхансақ югет. Каларым бітсана манадан дезе, еп алық петли илме каласа яны чешке. Райондан кадана кайзапынымай, председательзембе агрономзем шырық шул хуйхинеде манса кайрыш. Пичі кушызенче саваны шижет. Лука Дмитриевич хой ішне аван білет, халап худаши ун тепсір, сисмесрех сынав станцийне щитнече шавын жүхне, автобус чарынчы. Кашал улымда теп абат сирек унда теплен шуғышламазыр изе келмен, лайық тепчерде келешітсесін әжетідінар, тенечі унжухне Егор Петрович. Автобус алыгесем ушілчіш. Райком секретаре автобусран тухса вишетавады удым тунине лайық аставать Сетнер Осипович. Тағынса үкре пуледенетші еш шырық шапнайы, пәрхуша андразада кайрыш, пушлықшке. Тұратсан ебылдатны бек, анчах тапранманныне курсасынақ Сетнер Осипович райком секретаре патне чималдан пішкеннетші. Врач шынмелле, врач тупмалла, кышкырнычывал. Анчах тебір темеше минутранах она нимінде врачмар, профессор да пулыжас шуккине ынланчы. Мен думалла. Агрономсене улымран силос хывма вренмешкен хварчыште хойзем пер автобуспа райком секретарне каялла илсе таврынчыш. Кашнинех кымыле позылны ченде, кашнинех пер шухышы пушра, шенни еплерех булать. Весем Егор Петрович па эшлеме хонықнычы, пір-бірне аван ынланачыш, кашнинех аван пілзе житнечі Калашников, кашнинбех эшлеме білечі, хышне кыштақ асырхаттарны дешиделікле, теприн тілхебіне хыдарсақталмалла, теприне бағытыра каланы ырысымақ емелбедех усылла, эшлеме де, шинзене де білечі Калашников. Хал шак евір жуғаду кашнин чаринех салғулықпа тулдарсалардны. Унын билеме кашнинех шуғышлатарать, кашнинех кулянтарать, шавынбайы председательзем пәдем шултыршыбех шып-шыбыртларса бөжеш. Вәзен хуйхи-суйхи де пәдем тәнжене сарылнан туйынжы. Шундараган хевелбе шырылми шешкізем ланчырақ шанса кайны, кукрус епсе дарас патне житне. Анжақ билеғышын шыдыға сигейместен, лайық ыры кымылышынна яланах мұқтаса асынеш. Чарризем малала бұрынмалла. Егор Петрович Калашникова пытарсан тебір кунданах райком пленумне пухреш. Пленум иртерме обком секретаре Андрей Петрович келнече. Валда Егор Петрович әшнехілне ырланычы де барачи малданах Станислав Павлович Пуговкин ятне асыннычы. Шене ятчы ку район диземшін. Партин теп комитежі жүменчі обществалла наукасен академиенчен врензе тухныскерикен, наукасен кандидатчы. Сетнер Петрович председательде сағалмар әшленескер, шынсене пірре курса Калашнипех чухламахынықны. Ку Пуговкин района нумайлыға келмест. Кышт-кашт район әшінче тарлагалатте она обкома илсе каяшы, вреннешінсем унда пайдах кирле. Шаржывын тәрлі кеде синче пулсагурны Сетнер Осипович тәрлешінсем каланы ұжымлахмар сымақ юмақпада чынлыға тупма білет. Шавынбайы шақшуғыш унын пүшне тюрех бірса кече. Станислав Павлович кырын-кырын кілет келі илемлі сын пүшлі шин пүшлық пулмақ шуралныскер. Ага она хойнеде сымақ панычы. Вал темінлі шылбидер хойбе-хой киллензе калашры. Ун сымахисене итлесен, пулас райком секретаре Мускавра бренмен бек туйынчы, обкомра пір-бір пүлімбірі район кыдарды бізене шекілчесе ларныскер демелі. Бұл малда пыраган колхозсембе предприятисене де аван білет, малда пыраган механизаторзене, былых чырлых остизене азнать, юратха ку материалсене она обкомрада, райкомрада тупсабама булдарна, кунда теренмелі сахал, хой эшлемеде бұжынман, анчақ тиргеме бұғад.
Калашников колхоз председателі зембе ытлада шывық туслашса кайнымен, шавынба бізенчен лайықын ширіпін ыйтма пулдарайман, шавынба партии әжінші теп принцип, демократиллі централизм теп пырында булман. Хужалық сенче кибіллік ішлеші, хужалықсем нумай енлі адаланашы, специализациябе бара район түсме жук кая юлна. Малда пыраган сен әшекелен ергебе сахалусы курна. Ағы еплерек шабыртарса пушлары шене секретарь. Пленумра ларна жүхнех Сетнер Осипович хойне де пырзатегіне секретреде кетсе илчех. Районда малда пыраган колхоз семде специализация шинчен биже пустықта шуғышламашы. Епле бұзасында кибілі ішлемеші малдарах партий райкоме бара бізен шырзе пындықны шуғышы зембе келішселарны. Вот еплерех тиргешсе керсе гайры секретарь, президиумралараган Андрей Петровичын сын бичеде тексімленчі. Вăл Пуговкинба килешменбек пушне сула-сула илчі. Сетнер Осипович тюсмежук шиленсе кайнычы он жүхне. Пуговкин анчах эшлеме бұшлать, шабах тин жеш илзе килні уяв сіркешін шинбек, хуняшы хунямышын килне шуртне де, эшне хелне де тиргет. Пулашы де шинзем. Андрей Петрович тухса калашас тегені шукка идесен, Сетнер Осипович кыш шеш сикседімаре, аран-аран чаржы болғыне. Тюре калаган ашшыне де юраман тенеде, тюреде терес каланыбе вăл хыйшулне жеш бүлет. Пуговкинбек пушлықсем хал тюре каланыне манса каймашы, хышанда болин аса илдереші. Унын малала бұрынмалла, вăл жеші, он ыты председательземде салхусынлы, кичем біземде пашырғанса юкне. Шапла, хальжеш пулас убышка патне пырзащитне кешінчынла тиргеме шымыл, Калашников хайшук, вăл вилне, хириш тавырмасть, анчах район міншін шулсеренех кушса жүреген ялава тибежетші. Пур планада иртерзе тулдарны, Калашниковын пурныжы шымыл болнии, вăл чирлезе больницысем дырых сулланса жүремейн, аллара унчари шурылса гаяте район лавне турса ай-ай мен чухле сывлыхне педерне пуль. Кыжалки йывыр шулда да пуш уссалармас вăл, кашни хушалыхран бригадысем туса шепере уды шулмаяны, ахаль каланы халық эшпе юрайман, сымақпа юраны. Пуговкин ытлады хывыр тиргешсе тыкныне Андрей Петрович та ынланчы булас. Юлашки сымахне каланы чухне был уншуғышне шемшетме хытланчы. Район республикара малда пыраганы сенчен піри тері был. Сирин кунда лай хушалықсем нумай. Бара чималдан ветлов ятне асынчы. Сетнер Осипович шәрттіпне анза каяссах шитнечі шавсамантыра. Президиумралараган Пуговкин хойне шыранын дуйынчы. Малашне әндевал Калашников хыщын она ярза илет. Міншіндезесін, хошепери хойын ятне хыбартма ятлысене табынать. Ахалде хыжалды ретрелараган Ветлов шинсен шүремі хышне бұданчы. Партия обкоме район малашне де лайық эшлесе жанать. Сирен шәне секретарь Веричерелле вăл шинсенчен ыйтмада булдарать, эшлемеде білет, шәне шидюнезем тума сире ырлық-сывлық сунадып, денече Андрей Петрович. Мазардан виле пыдарса таврынныбек шыпта салхуллын саланны чешінсем пленумран. Пәчік ачасем маршке бізем, пурнышын хураба шуррине курса шулланны шинсене улдаламахен. Шавынпада паян хойсен юратны секретарне Калашникова тебір ход пыдарны бек туйреш. Унба бірле эшлесе туны шиденюсене туртса тақрышвет, хуратса худеш. Анжақ париде хиреш шарлама хаймаре. Шав кундан бах ыйхи бешнебе асапланать Сетнер Осипович. Вăл хойсен колхозне райком секретарь кизе кураса кетре. Шук килмерелеш. Райкомра эшлеген сенчен ыйса пілчіға был. Пуговкин энде пур хужалықра да болна, бізем батне кайма тықтасадырать. Энер ав бюроначын сейілжеш. Унба ытлашы ехте калашсады мары жунда. Комплекс тума ешынны, ешынны. Шав ешынава пурны шәкіртме шырзағы барашы бұл. Пуговкин она шкула живырынне де хумаре, калашма да бамаре, лодыр-ладыр жеш лудыргаса тықре.
Хăйын ятне хăбартма чималтан ятлисене табынать. Шапла шуғышлары Сетнер Осипович. Тень унбек темар буле, тень йынышать был. Нервысем хавшаса житреш булас. Тада мінле чăтчăрбісем, меже çулхуши отпускра булман, меже çулхуши уншын пір кану куне дешук. Шавын бабуль пуш алармане бе халдырдадать, кирле мар шуғышсембе тулсаларны. Каллех Калашников килсе керет аса. Хăйне херхен месір, тұрышса ішлетші. Ирхине ирех эшре, кашхине де райкомратшы вăлле пухусенче. Ыры кăмăлешін, шинба-шин бек пулнышын юрадачышына, хизеплечеш. Ына пыдарны чухне де масарда халық агадуйне пухынны бекех пухыннычы. Пыдарчыште кам аставадына. Эс райком секретаре мар, сан эшюхелю де пәчікрех, шабах эсі де тимірден мар, чирледен де ак кама кирде пулатын. Хăт Калашников бек урашинчех билсегай, ну асынеш район хашачын юлашки страницинче хура кышыл шавырса кыштах ырласа да ширеш. Шабешеш? Вот сана пәдем пурнышта, пәдем ырсымақта, ары мума кере, ачу-пачу куляне. Мен был эдем пурнышы, тата епле пурынмалла, шак ыйду канышпа масхал Сетнер Осиповича. Энде был шак шивырса каяйман сехетре, хăйынчен хăй татықлы хурав кетет, темінле де пурынма булать. Хелеп Яндараев бек эшке ярынма да жымыл, пір-пір ансат эш тупма да булать. Унчу хавна хав хуша, ытты шинсен шыбиде ют, хавшын хуравладын. Анчах колхоз председателішке был, сабай булмаллаун, сабайлық дени лайық бөледе, она пирен бұғытра ухмахлықпа тандаштарашы. Вон райком пленуменче де пурде сабай булдымыр. Пуговкина нигамда хирешлемері, бұл ак әнзе жинеде утлансаларчы. Шапла, сабайлық был ухмахлық шеш, орық хурау унбушне бұрза кемест. Бұл шак евір шуғышран парынса фермысем шинчен, паян кайсагорны комплекс шинчен шуғышлад. Вылех абажы бісен кышал ұшпулышмар, карыс, шитме жидетха. Сетнер Осипович кушне ұшса ярать. Авданда икеміш худ аватре, тул шулдиде сырғына чүречерен, шумра вырдаган аремеде шивырмас юн, шивырны бек тусашеш вырдать. Шак шырықра ярагун эшлесе лыштырах ывынны бұл, анчах нарспи убышки пылханныне выл шивырманныне сисет. Шивырмастыны, ыйда Сетнер Осипович, шытселарны сасыпа, ма шивырмастын. Эс хашлатса кулянны чух, шивырадыны. Убышки енне шаврынса вырдать ареме. Шивыр, пурде шивыра шихал, эне шивырать, чых шивырать. Авдан же шивырмасть. Авдан был кажа хураллать. Шивыр хавда, тем инге кимсан, макаламасын. Шырых шул ингеге. Шырых валсаншын шеші, тенжешін килне, уншын кулянса пәтередені, лыпландарма тырышать нарспи. Ахальден тенебек неме тыман сымақсембе пергелешсе илеші арымебе убышки. Аслас кересман, Сетнер Осипович арымне ыдаласа шүшінчен чуптывать, ундан пәрхужы күшне хупса вырдать. Халі шухыш кустырми урых енне шаврынса гаять. Мән гына бұрза кемес пульбуша. Райком секретариде, комплекста, ялжынны земде, анчах арымна тебір жүхне кун кажада аса илмесін. Унын пурнышынче колхоз правлениеде, колхоза кереген виш ялчеш хушаланашы. Сана килде юрадаган арыму, хав асу тонуба, хав аллуба шавырны килю шурду кедет. Тавады ывыл бур, аслизем кышал иккендан шардан таврынмалла, шапла, ку ашшундармыш эшре, хелере, весене сайра аса илне был. Халінде, хойне ерлеген, хойне пәскердеген Пуговкин дубынны хышын, кешерхи каш нарспи уншын шав тері шивықшын икенне тебір худ туйса илчі. Ачисем патнеде пір эрне жиру жирман был. Унда, шарда, кичем, келді бұрны шепле пыныне пілес келет. Вал бұр шамна даман сағайны. Харушлы етері себе илсесін шукрақ та бұл. Райкома унда яланақ ченеші, тадақ та ченеш. Харушлығы урықлағал. Сетнер Осипович она пірреміш худ туйса илет. Юлашки шулсенче валхай останебе пурын махынықыры. Ирикліге туйре.
Шин батне ыс итма кивжене кайман, хам хужа, шакила унын пурнышне де, чарине де хевзелардре. Ыттисенчен дайхрах эшлеме булдарадып, шак шухыш ширипленсе житре унра. Хал унын эшне хелне ыттисем худшынма бігенеше. Хойзен шуны шине ларца, хойзен юррине юрлатарашын. Ага ішта харушлых. Юрать, ху азуба хужаланса гайрын, анчах ку йыла колхоза пачахта сиен күмере. Шулзеренех план сине тулдарны, колхозын йышлы былыхне колхоз абачепех тырандарса усраны, ытысем хорахи комбикормшында патшалыха кипшене кайман суды да илмень, колхозын счетчигінже де 2 миллион шуры иреклі укшавырдать. Колхозниксене районды пур хужалық сенченде ытларақ тюлене, шулдалық вешленмесерен вун вишемеш эшук шибаны, завод рибегех. Епле колхоз унбек тюлет. Унашкаллысем республикарада темишешеш. Укша булсасын колхоз председателі де, колхозниксем де, хойсене ширепрех шанчықларақ тұткалашы. Бәсене ыранхи кун хуйхи-суйхи хыратмаст, укшана тумада перегетлемеде шамалахмар. Унда сан пулдаруллығу, сан пушаруллығу, сан асу тану. Ахалден марбул пәр-пәр пызык эш пушарас пулсасын, Калашников унба канашласа илетші. Унба жежі. Ытты председательзем беде канашлатшы был, шитші виште пәррегас. Пуговкин вара, хой ослы едем, хойын осы шителіклі, иртне ыр вғыт хал тәлікребек шештірса юладенде. Ку секретарь жінзембе канашлаганныех мар. Тен Сетнер Осипович мангамаллах чиребе чирлері де пушлық болса пуштахланма біренші. Шук. Кунба журашмастех. Унба темде булма булдарны. Влажа юрадаган шин булман был. Булманах ача жүхнеде пуштахланса удаманра жүремен. Хал ун эші шавын бек. Сетнер колхоз пужы. Унын халыға итлетермелі. Она итлетерет. Анчах хойде итлеме ажаран хонықны. Ашшыне был кошше жаставать. Амыжы сымағынчен иртмен, аслашы сымағынчен тухман. Шарда сержантрат оны сана пахынаганете сахалмар. Шабах хой былашне кыдартман. Хой командирісене пахынны хиришмен мәншіндесесін, она мен ажаранах итлеме хынықтарны. Райфо заведующийінче де ішлене был. Унчухне она пурде укша хужи детчеш. Мангамаллан задагамада пахандарма булдарна. Ундан асли де райштавком председателебе унын замесителі жеш. Бізем жінде чын-чын сак кунсене посасмардезесін чарма булма булдарны. Райштавком председателі терлі шулдер шурцем тума юрадачы. Укшиденге тивішмест, юсав укшибе бара шене шкулдаларны больницы дадуны. Ветлов кужы курман, Госбанк директоры Азырхаман. Бұл шагыше чармада булдарны, анчах Сетнер Осипович шин булны. Кирек хыш вырында ларсасында хойен эдемліхне жуғатман. Юре, укшине юғынса хавшаны шурда юсама барашы, анчах она юсаса малаллагаядыны. Пәрре шәділіне тумдире хыч шырхут сапла, бұл саплықлы бек юлать. Киве халдыр-халдыр шурда юсаса укшатык каласи, шыннене лардас, анчах шынне валли укша уйырман. Шапла сакуна пасын Сетнер Осипович, анчах сакунне она шыржыв чухних ешынна да улыштарма манна. Усы ытларах булдыр, патшалық укши шурхи шывба ан юхтар, шагыншын тұрышны бара. Ябалды де, шынна юрама тұрышны де, шынде кибе чуптарны де пулманун. Колхозра ішлеме бұшландыранба, хышне бірне юрамада дұрышны бұл, анчах ку колхоз сыппижін журалны кымыл жеш. Пухма пәралық, салатма шәр алық да бұр. Пұшлықсем халнумай, кашны хайдарлы. Тепірне ырлаза илетінде саншын алық да ұжылад, валда куда тупанать. Кужакта майын жылныне юрадат бұлзасын, пұшлық ырланыне юратмасти. Колхоз пойны жемен Госбанкри шотра укшағутшынны жемен хой хытса пыныне сисет был. Хойынне маршке, колхозын не перекетлет. Шәржәрпине тислік усрамалли тимірбе бетон траншейіне каларса ывытмаламарінде,
Тислеген шақтран шейра шарзе выртмаламар, она хире кылармалла, унба шыре сиплемелле. Кашете шав кежер, Сетнер Осипович хоех прокурор да хоех судья да. Шабах ывынны хоеннех давать, унын шухышы патранать. Е Калашников аза килсе керет, е Пуговкин. Тада бишшешеде унын пүлеменче тел булныбекте херзех тавлашашы. Анчах Калашников Вильне, был ыштан Пуговкин ба тавлашма булдардар. Сетнер Осипович шардах сиксе варанза каять. Каллех Пуговкин. Эшлеме бушламанах пурнеде хойне пахындарашын был. Хой айне лудыргаза жигешін. Власть тилгеби ун аллинелекнешке. Ебесене шав академире тарын оста параймаши. Е шинсене пахындармашеш верендеші. Профессорзем аплада верендмеші булидеха пурнеш верендет. Района шенешін килзен, унын верендегенезем де часақ тубынаган. Візем она оспарашы бұл чималдан ветлова бахындар хуалуна ил, ыты председательсене бара тем тумада булать. Ан гайшы хале, бұл сана кетсей бындар, бюрона чынзе илсе хуй ширеплехне кыдар. Ох, районды ебалтисем, усала верендме оста есир. Шак хер юлле шуғышпа каллех кыдыш булать Сетнер Осипович.